Ko te reihi kotahi rau te kauma, rima tēnei, under 16 girls, W6 500 metre, heat 8 of 12. Kei te Aratua Tahi, ko Rotorua Girls High School, Manurewa High School, Aotea College, Horowhenua College, kei te Aratua Wha, kei te Aratua Rima, ko te Wharekura o Mauao, kei te Aratua Ono, ko Sacred Heart Girls College, kei te Aratua Whitu, ko Raglan Area School, a kei te Aratua Waru, ko te Kura Kaupapa Māori o Tūpoho. Kua rewa te haki kākāriki. Ki te Aratua Tahi, ko ngā kaihoe, ko whai hurihanga nui, kahu Yates. Kiri ana Lecomte. Ngia Hopa Jackson. Rātou ko Trinity Pene. I tēnei wā, kua whita te ihu o Rotorua Girls High School i te ara tuatahi ki te ara tuawaru hoki ko Sacred Heart Girls College, kia roho mai. Kei te tino urukaha ngā kōtiro o Rotorua Girls High School, e hoa mā. Kāwani ke kōtiro mā. Now approaching the turning buoys. I tēnei wā, the steerers are setting up the boat for the best possible turn. Kei reira, ko kōwhai hurihanga nui. Rotorua Girls High first into the turn. In the front, Trinity and Kiriana working hard to turn their boat. Now coming out of that turn, kicking out with a great lead. And in lane 8, we have Te Kura Kaupapa Māori o Tūpoho following closely behind them. Heke ana te werawera I tēnei wā. Coming up to the last stretch for the 500 metre race. Ngā kōhine emptying out the tank towards the finish. Ki te ara tuatahi, Rotorua Girls High School. Ki te ara tuawaru hoki, closely following behind them, Te Kura Kaupapa Māori o Tūpoho. Ara, ko te ara tuatahi, Rotorua Girls High School, coming over the finish line first. Following them, ko te ara tuawaru. Kātahi, ko te ara tuawha, ki oku nei whakaaro, Horowhenua College. Anei ngā toa whakaihuaka o tēnei reihi, ko Rotorua Girls Rautāwhiri Rukuwai. He kai hoi rātou o te karapu o Heimatau Paddlers. Koena pia te rerekehanga o ngā turns ki ngā straights, ko it's the experience o ngā kaihoi who paddle for clubs and ngā kaihoi a kura nei. Heoi anō, ko te mea nui ko te whakawhanaungatanga. Here is the replay of that turn. Rotorua Girls High School with a beautiful turn. Ko te āhua nei hoki, I tino māma e nei mahi mā rātou ne. Ai. Haere kua katoa e nei kōtiro, kua ea ngā wawata,
Ko ēnei ngā whakaputanga o te rāreihi, Rotorua Girls High School, tuatahi with 255, Te Kura Kaupapa Māori o Tūpoho Te Oranga with 302, Katahi ko horo whenua Kura Haupo Kohine 308. Ka whai ko Tiroma.